clear tu te chibai ule kan channel atang hian advance thei ang berin news ti chua kan tum reng thina chuti line news ni lem lo clear tu te ta na tangkai tur ne kan riat po kan da tel zel bokanga Tunhnai mai khan Sushant Rajput chungchang athian pain a interview ma chon thu te apa ngein Bihar police te hne na ngen na athen thu te kan soizo chowa engkan tita nge moni don ni kan Indian Bollywood lama hian engkhrichia emo hi chu a om chiang mai hey Indian TV actor intihlum le ti news alo thang chuak le ta TV actor Sameer Sharma chu a in lo na Mumbai ya thia hmuh ani Sameer thina hian India ram abarakhai hle mai Sameer Sharma hian kyunki sas pi kabi bahuthi le left right left serial atangin riat a hlo man viau ta a heti maya aliam le tamai hi Indian film industry a thong hle ni Sushant Singh Rajput thina khan chanchin thar ala siam renga Bollywood chunga po in nial na asiam na sa hle ania Sushant Singh thina wanga boy na neu a om mek laya film industry lama mi bok hetia nga ahan om le tamai hi thrilzui a hlo le hle don ni enalang Sharma hi Delhi mi ni in Bangalore IT company lama na alo thok to thina chumi nuwa Mumbai lama achak em thin acting lam chulu chil turin achuk thata a TV lama ain man masak ber chu dil kia chata hele kahani kar ki ti te kha anni acting lama kal tluang zela serial enge mozata achang chho ve zela sanghi sompalia pheikha chuan Bollywood film hasi to phasia supporting role lai achang chho phata ani acting ba ka hian modeling lama po Sharma hi mu ani fowa sulnu tam takanu chi ani TV serial sompanga la ya ain lan to a Bollywood film thum zeta ming a cherve ta boka kumsomli palimi Sameer Sharma hi okas ninga zan bor vela intihlum ni inalanga ni nuwa mu ani chawani hunrei tak thoma nei tak lova chuan watchman in chaukatuk ver ong atangin abi thla a silinga ain khai chu muta ani police te hriat tir ngal ni in police team chuan hospital lama an la phei ngala hospital doctor te chuan broad death athi to thu an puanga police te soidan chuan ni vel liam ta athi ni inalanga mani intihlum ni an nga yani ti chuan accidental death report anga register ani social media vela hun engemaw chung kha are wanga Instagram a post num ber chuan ti siam le ta a engemaw harsat na atok ngei ni enalang thina chungchang thuziak pawm a post nu hian hlawh a post nuala ma se caption ero ada lo thunga ai zon na lama harsat na lian tak tokin asuang tu narama aleng phalo ni inalanga mithen khat ang bukin aphur zo lo tur be seina anei ani mai theyani tin tunlaya soihlo pakhat Indian film industry chunga nepotism khan Sameer Sharma kha alo tina ve em ti te po hi ngai tu tur omani India rama chuan actor te du thu sam chu Bollywood chunga zuan lu hi ani nge yanga Sameer Sharma po hian a Bollywood a mun achan zo lo wanga intihlum ani theyangem ti te chu zo na om theyani mani intihlum ani po in chan le wanga om nge turani Sameer thian nai tak TV lama ain lan pui thin kitan jali ti ke kar chuan Sameer chungchang lung chetakina soya lockdown male nuwa po Sameer keile ka pasal hi kanin bereng thina mikom nuam hlim thei takle fiam thudu takani ati a heti maya om hi ka ring thei lowani ati ani ain ti hlum chan nia arin chungchang anzo na chu kitan jali chuan soimaya harsa mase ka Sameer riat thin kha chu sensitive le emotional tak mai kha ani a thil engemaw tak chu ator zo lo a omani theyani ti ina chang bok Indian film actor te anin tihlum ta fo maya film lama in mangte hian engtiang takin nge lo tling turin an bei acting talent ba ka thil dang te hi an phut rengem ti te chuan ngai tu ati tam ta hle
heti lai hian Bihar government in Sushant thina a CBI te chhui tura an phut hi central in a pom sakta a nilai ni khan Supreme Court chuan aron puang chuak ta ani poisati chingpen tele suicide tura nor liam tuapu abial nu ria chakraborty le midang telaka Sushant pa KK Singh chuan Patna section sang manga thubuai siam sakin FIR athe luta ria chakraborty hian Mumbai a case hi transfer deal ve thunga heiwang hian Mumbai police te zinga ria chakraborty lamtang arukinan omti thua thangna sa hle ni Sushant pa ai oding lawyer Vikas Singh chuan Maharashtra police te hian he case a fin fia na omte chu tichia le thupbo tlata apu ani zun ni sompali dai to khan bandra a chen na Sushant hi thia hmuh alo ni ve a athi atangin thakhat chuang te meu maya ron vei to chungin voin thleng hian tho malare theilo thudik hailan ani a rorel na dik thleng ngei turin mipui lam te hian an bei sei tlatani hetiang thila om mek laya kan film actor chuan vor te zinga mi Sameer Sharma in hetiang boruak alo nei le zel ta ka chuan kan Indian film na tho na hian engemo thrisel lo tak chu om ngei ni ena langa engber nge ti erok mimal tin te thil to na tangin aiin ang lo thei kang engpo ni se chanchin ano thi zel tum don nia मुझे बच्चे को संभालना है यार भैया प्लीज मेरे बच्चों को तुझे मालूम पड़ेगा। एक सेकंड करिश्मा को नमस्कार देवी सचिन आज हमारे साथ कोई एक्टर नहीं है कोई एक्ट्रेस भी नहीं कोई प्रोड्यूसर नहीं है कोई डायरेक्टर भी नहीं है कौन हाँ आज है हमारे साथ फेमस म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर जीरोक्स चक्रवर्ती सो मिस्टर चक्रवर्ती कैन आई कॉल यू जीरोक्स आई विल कॉल यू जीरोक्स वेलकम टू द शो व्हाट्स अप शट अप सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका नाम जीरोक्स कैसे पड़ा वो एक्चुअली क्या हुआ मैं बताता हूँ क्योंकि बचपन में ही आपके लक्षण देख के वो समझ गए थे कि बड़े होकर के आप बहुत बड़े छापू बनने वाले नहीं रीजन मैं ऑब्वियसली यही रीजन है आप क्या बताएंगे आप चुप बैठिए मैं और बोलूंगा तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे नहीं एक्चुअली हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आपका नाम ही ओरिजिनल नहीं है तो आपका काम ओरिजिनल कैसे हो सकता है जब आपका नाम का मतलब ही कॉपी है तो काम भी कॉपी ही होगा अब मेरे इतने स्मार्ट लाइन के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते आप चुप बैठिए मैं और बोलूंगा अब क्या बोलने जा रहे हैं अब मुझे बताइए कि इतने टैलेंटलेस होकर भी आप इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बन गए देखिए आप ये नहीं जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे मालूम है आप झूठी बोलेंगे इसलिए आप चुप बैठिए मैं और बोलूंगा अरे मुझे बोलने का